tu na hen hei vote thak tur te pon la ron kal vel zela vote thak tur vote kan sei ta khan vote ta nual boka hianin in thanna MP thanna chuang takin nei ania voin chu ai lam khen vote thak tur na wali tama hianin medical duty lam po hai an thok rip khop mai to ne BP an check don me ka het ami doctor an nia korsing ha tu na ron ni me ki doctor he BP check sak do na chakop mai hai voin chu hianin kan thok rip tha ni tu ne som pakat ari don nai to hei he ta hi then tlang khua vot thak mai chia so lu pa ber ania ani hian tu den vot thak don me kani kapi ku meng sangai ni to kum somriat paruk ani to ni hei hi then tlang atanga vot thak kum upa ber kan nei ani tura hian 22-27 polling station then tlang kan om me ka tura hianin then tlang hian vote zong zong hi mai chia zani som nga pani ania mi pa zani som sari pani avai zanga som ni pali ania vote kan thak chho meka tuna hian dar som pakhat a per seta vote hi zani som pathum ata toni MLA in than nen chon in thau khop ma he vote atlam buang ba ka vote hi atla thaviu don lo ni te pon a sia thai